شو شو مدلي مثلا man pain goes kill to sing it Monday October non goes 2025 the coxin got Kim Molash he got kind man o kind to any shit bet gonna kill to sing it parang ipesing it akna swikat kita gani lash o kadin kain shivit better ka sishin chicken gaslan got nara mitikit fa mdak fashna meta kadin kain sis ko luga on ngayon sang gasat kanila abakat fast na met ke magat matayang na ke at kula malap masin kat ke kalang pakoten lal ejil be usin na shilen sa asya kadinda ko lutlut gun gas lal apana ngara ala yok shipe na shish kadin ka inda ko wedok lagi pelsing inda ko ni da ko long la skon nge di me kaslal bangon got na kem singe in kashakat apa nangara awi ngan kun lakat kain the kain kain man o kipel singe in kain the ko in kain ore kunas kain sang no sin kat shak shige kasha ilen kain kashakat akla malap ke ashpelo usan nakna suya in kain me sharia life kashi magadash ke pesinge mamda kestat kanila ke onskoluke magatwa vasnamet ke pesinge shibana fak ban klonjin gat ke mollash kakshigin gat ke mollash nakna suya click share and like ke mataganin ke pesinge ya lamalla Yeah,
Kamalap kaksin ka ke molash ke tuchenge ana ke ngakala mi ke gestala ko ngene katao on gos nichingal megos ke tudengin mante October non gos 2025 kada da kadni ke med tut mjenge ya kad kan cham from kun da ke sifesi ma ta ka pen ka kat ke len mi sige nge madaga ke mark subtational dolu Washington gisngal dolu kai feng na ke shafla Magfakakla Chermaya pa sifela lap ke wiksinga Chermaya saptait kor Washington gisngal siya pelong single old dolu pa Shenry school at go ke the mitiga de fashion meta taknas huya click ye like and share ke mama katagani ke nagatwa som na ke onzo go to kan in kain we got cash cut mitiga got taka awi am tan cheers na ke mama katash ke apa na gat kulo kaksin gat ke moulash ke gat kain si beta kam tang na ke kasagil tusingan kashikat fakat kain ara mama gat ako ko finchak ke na ke len chingi a fashion be gat fashion bit ke pelsinge in kain ta fulana mama gat mutang na ke pelsinge Class, hurry up, click like and share. What's talking about?
Glokaksin kat kimulash. Ikat kan mano. Kan daga ni kedusingi. Ingan daga ni kastan kat. Kataka ingain. Wilutut kun si fesingi. Kaya feyang na kisafla. Pero gospel and mark sa pesngal dolu. Fasye na kilamal doluan. Ingan daga kasikat. Week singa kat etafla penal dilaskel. Jeremiah. Kisandria kat daga saram ke Jeremiah sabta itkar fasye na kisingal siye. In kaya ka champion gundari ke lene kaya na kada should be sang fastong single ol tolu ki shenri en buela apangan meluto chi mars msinga text msinga la shayashki fastong ol tolu ta metiket fastne me ta gat ni spell en ta ni shikla ke pray ta ngon nan gadin ashki magatashki pat fastne me call in weekat kaksikin gat ke mollash ka ta ni pray Glomalab chimkat papa katakana yetom ki pasinge it should be experience wala na lom ke presence lom inakes maganda katla komin mana kayo kumpin wangin ke magatash kaya yala no penasish kadinak fashi kat kula malap ke plan of salvation lom ke wan kula si fanandum ke Jesus Christ yom sa payama in the kamisya kaya shumita kat price yak simgi kasha lom nak naswikat kasha kat ke malutut maskil tu singe kat ke wan daga ke kain kan alule ingen kaksikin kom inkain awiyam tanin ke mas was paelom anaki mas masalo makalimensish akayikat kadin chukmet tokshaelom mas waslom ekom bakargan manake wasaya kat kula malap ke lang silom sish kita gani lashke dusinge kat lang si praipe shukak matwiyash na kayo wam dain manasta ke pesinge matlash mam dain yokshala matma mata ke nursing home ko lomno mafinne lom kelbos papakalangat pray kelos inja ke kashalom naknas kashamit lashing kewa kat die be fosja klan bela panan kat ben prana sumin kan siena sesh discernment in kashakat ke makatakin sikyak misenge siya maingi kom na kiye ke plan lom takat mo ita ingan gasas na room panan kat pray kamat kollash na kewa oya masikyak nga kale takam to kalam na sheshla makat ma seko fin felsing el masakawil ekadin kanala na toto na siyum inkain ito ke last days nge la mena pae katina dinashke nakulake tapoy nang maluto to takain gashakat katina lina esmak indi sang may palace tain kia pakatle matudis tain kia pakatle akadin kan tu kofin gaslom inakaigat panangat musesiyum kat papa kita kanilash nakmas kasha kainin mit kol na kiwa fin felam do kirosh ni ne papa ako neni na kikaisi community kikaisi u church kafinde mit kol lash kim tan fel kafinde white house kat break eluswe naknas kasha kat tamit kolingain kain ora lemlem la infal na kimas mostalomo akalamin shish kadin kasha kadin mas kasha matchena finena elosya sin malik panagat kisheshim kat papa nakmnas wigat kasha kat kolgat kadin neta kemas was pailomo
kat nga siya si moinge lanal fungila ka mawi kat kil tusinge kaya ka tayo lash makit ko in tak kaslom yok ginagawa nga siya da kalan ng dalamin kulman ko kataske ken wen na tung Jesus Christ said lal mungike amen Klamalap ngan pain ko sa kayo ma taga ba wikat kil tusinge ngan kaya sikat wikat ke ma makataske padin kan ka Lutut kin gaslal, awan gos nit long ulon gos ngena, padin ganda wa kaka kadin pasta met ke malutut maasha, ta mettigi kadin kain ta kape in long las kon nge mettigat pasta met ke ag Umawa, nasis. Hey.
Muting in na. Tudangin Monday pange. An pain kum tam tayo Kenji Charlie. Kulokiam sa poshek. May faklo mingi an pain kum. Kulonsin kat ke molas kewa. Kat tagay ni chilpe. Matayang na ke gastan gat. Ingasi kat kildusingi. Katawan ko staff o. Kawan ko stong luo finen Seattle ngena. Pinsa ka pa pindak sa fila. Maludut maasha mitiki awal gush. Kaulasha. Kadin kan takay nim tawek. Masay ako las ke malutut ke wiksinge. Papanangara mga sesiwos. Mamlala se in kan wiyape. In kan share. Mamakatas ke pelsinge. Click like and share. Kadin kan takay ni takfala malutut singe na sin may din circle lasha. And in ma kat kain wibe fakik ke kospel singe na sin mat wiyasha. Pangasiya mama yok shipe nga kuminarain kain tabla kastan kata nasin matwiyasha elosin kain fact check ipen sang kasha mo lalosa ke makastan gat pangon kat mayana ki nga kalimye kaya kastan kata ke papan nada siya. It's his way of communicating to us. Panganoy simal from na siske may ki kadinaske. Nangalal fungila ko siyak pa nasisisla ke malutut ma ashiruwasan darakta pangamol singagat fast na met inga nakkayagat daga ke malutut ma singi kayawan sid pegasikat katin kain tafala malutut ngam dak musinga falan ke Sandria na ke si pe simat kan gasikat ke wiksim singa may fakakla chairmaya daga ke Sandria ramga chairmaya saptait court wasin kisngal siya sapta longol sin ke longol dolu na taxa ne daga ke sap for siya longol doluan nakatfinenan ko loyang nageta na kat cover ke kata mga tari kaya kileni kaya ke dutilas kel chairmaya ke pangsin si inkatin jelnge ta musinge katet kam tawak shamram kun na ke marxingal dolu kadin di eschatological aspect ke mashamram kun dia kan ke cham ke eschatology ka shamram ke end times anako sakulenan pela pange ta musinge ta alena kate fak mo me pas mo elia masikyak musinge nangak lang sibe kaksin kat game tamtal kenje dalaw ya to ng luo kalmian pa kuswas alusan metigigat auto luma finan Columbus Georgia aklon sin kat peki kat kain taga sisin chigi gaslalo asak nara sharing la kay ngena nangan si onto go pe sa e fakat fast minute
Lumalam din kat ke maulash. Malalang siyo kaske on sugulal
ne shuwe singe chinge dignish singe chinge mayen kat ke wakan daga faka kimalutu da tarakta si challenge na si kumo pa makat faklan garin in ke oye lasha na panang alang si on sugungan mga amtalang si request ka yak na 60 fe na inakes makin yeya ke kasin gas ma taga ke on sugulan composure singe banga kalemi lal ke neshuwe singe chinge as per nga privilege ngan gain we utak na lom sil tala binanye wakin gain wala los pe muy ke si ko apa na ngaro ke pesing ako na klamal bones ko nga layok nan ka yasik in gain me we pe lotoy la ke gain mata shidel kun ke SoundCloud ka finne in gain mata shidel kun ka on kun masing po pe na sik na pa nga long si challenge sing daga na si kan we kom na pangayan si makat ka simut lalal fungi ene na in kasha si sin si keo kadin de defensive ke pesi mo da fact na si shmukat laman karole na siya ay de fashkin geniklan gata pange accountability si makadin na sin matkawak na pailasha matkawak lasha fact mo na si en makat futoto laki kadin polok na yurin gat kaya katlong lupsya ke gaslan gadel sang na si Jeremiah len kain sham na sin talik Israel tuk judange in kain for lalakin genik lalosa nara malutut misengya etaka pa na siska dinaklen la ala na yok na paye me tang si matakat na siska din kaya feng na shafla singe mayen anaging akademi kaya marathon si bagadash spiritual race si bagadash narake week singe nake malutut si mataka na siska oktapalen singa luo pa nake shenria ke perin shenri school la etaka shamanyak nake may fake klal Jeremiah saptait ko fosse na kisngal siya pe longol siyen ke longol dolu payaskeo na Texan pa fos longol dolu mande musenge si fian fak mo kaya fiang na kisafla mak sapta singal dolu fossen kisngal dolu ditu kelen ditu si fian fak mo katel fa karnganeng metlal katel fa karnganeng metlal na pa fos singal ako singal longol dolu ito ka rin suman keo Wednesday daga shamam kun si Samuel singal mi was longon ge longolon gosh si Samuel ka shamam ke ulang mata bangan staklo siwan tak mo inakos de kikise kaditola me kiseo kadin de kie kadin som Orelen masters na sin met wier bat fastnamit na wasin na gitastangan ito ka ta shamam kun na ke karangan masaplan Christ chon singa lakot fa singa luo na singa dit kosh kaya shamam ke chon singa lakot sa katitalan kenek sa ko fan na makat kain som na rin kat papa through His Son Jesus Christ papay lang si man ta shamam kenge ngakom tufin pay lang ke Jesus Christ na eto ka ki fret from gun si temple te ka in ganaw siyakle si temple te kan ganaw siyakle eto ka ki chon sapta luo pasinga luo na kilongo luo singan na sette October singal si eto ka ki si me ki siya ma akin siya woye
Kaat katramam ke Siam lam ngal siye. Fasingal mi ko singal liya. Siam sa kung anale powerful bangay Siam sa kuma. Ram gun pasisel David. Maki pel si malakilene ke makuluklal man Nathan el fak na sila. Ilkanawas na masap ke kosro ilkanawas na masap ke nanaksalalal na si Uriah. Kultumal Bathsheba. Namasinga ta kape na si kumineta la. There is no way nga ako may please God. Finash malang si katyak. Kat papel ka sinapay makuluka. Nara kaya katakasama ko na ke fosek ayuguye. Fosek singa lepen na king ako min fastigi makuluka. Ke chons aptal ko fosingal siye. Ke pelsi maudagam tan ko shosi na yemtan. Lame fact like an austamas up singa old mamusisil. Akalimigit chiasil tulitia. Nara pelsi machiasilange. Elsia mawangin makuluklan matawak tatngal. Nama elder sa wimit ma pangun sasta ki masabel den da kolol flok na do. Wangan sila gan sa kaksiyotin sang tangal matain ko sosya. Da ensi mga kita kage bultuji ke chon sapta algo shinge pa. Fak mo convinsong kumde should be rek makuluk. Directive singen command singen pa akalimya mayen. Katmata fak ki Mark panatolo long laikos la. Kat papay kan nanak mas ki makuluk na kayo walakom. Siyan kas ko gingan madal. Nara kadin te tafung le mo okay. Beni le nak mas na siya. Kat papay ta intention lan kasi siya. He knows us intimately. El te kat na paye. Alright, ito motive slash la fokya. El fin fact mo ke el kasha katari mo katin for laligi makuluk. Nakatnget ang diya mo yan. El sa pa mawin gulo siya fun na natal. Taga mi siya fin siyak singe. Pat ka la makuluk lash ka dari fin siyak singe. Nara makuluk siya fun na mga akong el di kanak na siya si kumo pa. Nga akong kupoye. Kupoye. Lang ka lang sila, ngayon lalal fungila. El taga mi siya maulyak. Panganan siya man taga na si kumin kain loang nagalike. Katena lalfungike. Mayan pel sina mga akong taka in ace kachang in lalfungike. Kat isusle. Si feedback susle in nga nakateldiye na pay. Kat kan fatamize na pay. Depth and width. Kilaban lang sisilan. Kat papatamasin ko siya umayal sa pamawin ko. Si fun na natin nga. Inggan kasya kat. Mayan, wangan si kum kain norela o iya siya ngayon kain. Kisya ka natalik nata siya. Ora kilchukal eprem dan kisya ka nala ay sika. El konak na paila ay sikil. Falela manakawa na singat. Kaya nga ta kasamsam kun na ke what's in the way. Mesing ako ngos-ngos lani ora ta ko srela. Nga ako min kalansap na singkata. Kain tao siya po narek malala. Naramalutut mi siya nga kata ko. Tukun kat participate ke malutut ke wik siya ngayon. Kata ko na ekla. May kat papel fak na sintalik natin nga. Kipel si mal uselos merigian itse pa. Dukunel uselos aksikosokelos laligi shoshe. Mail sapken na siya. Pangan lesson aims imit matako. Kaya chamo ke lesson aims nga. Malutut na kayo kisyanri na kayo. As lesson objective tolo mga isyak malututan na ke. Namasit ko pa. Katindi la mesiyela na ke.
Mukuigulan dalik na din judange. Na ke temple worship siyang ke Milos arake me anain this is how we come to worship you, Lord. Na moyen kat papay ke shela dalik na dahil ngayon matan velin tol siya. Naraki nga ta ka fact na kikay si kunokon ke week siya ngaya. Matawa kaya kaya. Nga ako men nakadin loang nagila me kapasla na ke. Maluto siya mata ka kisyan riyang Oktopalan siya nga luo. Maluto siya nga ka fact la. Kadinikala o yala siya. Jeremiah siya itkor fasin kisngal siya. Katsamsam kung Jeremiah sapta itkor fasin na kisngal siya. Fasin ki itkor ke week na tari. Na fasong siya longol tolo at ka weng maluto siya nga. Na masira nga aliper ki akfasien makatash ke nga pa. Mayan na fali ni Wednesday. Tas tamdak fali na mita mo. Kalim na pitya siya mo. Katdi ke malutut matakong. Narakilesi name si mit nga. Fakla kadin akalim yela. Me ma kadil sap kun na sindalik natin. Nga meti ke Lucialos mediki anitche ba. O ke Lucialos mediki anitche ba. Nangakumin fak matena. Ana siye ke. Oye Milos raping analin. Chudians nga. Nakat capture na ke oye lalos ke Milos ke tempola. Masyak tuluan ba? Ngamin sa mas si note mayak kalimya lapan shuilas na sinkaat. Ke el molikat daliki oye sa fal kanan ka sa fal marek na si kuma. Nareta ka ale kashikat katin kain matawa kloang na ke. Ngakumin deksinal eskachang kadin lalal fungi kaya kaslala. Napay na nga malutut siya ke week nga ito kala na deksin kashikat. E kashikat kadin diye la asma kawil, la asma sa kawil. Makadinin na kadin. Alina ito ke mayan confident na nga mam daw kala manage time la in kan loang na kila. Men apay si mayok sipe. Ngayon na nakfasya. Given nage matwork, and nage mama nga ay na nakfasya ke moula ka, nage siyawla ka. Inako yala, when pelsing nga ako men nakatin, as kim ngayon frame siya makat rapture ready. Ngati ta ka nain mo tayo siya nga, kumindiya ke screen siya nga. Te pa nga call ka. Ngawi fax siya meto longolal ko fasing lal ko ski longol makadin som fake ke kaslan gata mit fake kan som fake ke na pa na ngara takana si kom kadin neksheni loeng na ke eni na sin fake ke kaslan gata nga kali mi da shige ke ya ke ash yunuk si matakai Ethiopia me ela som de Jerusalem. Now on the way, elmata read the scrolls yung masim na kastan gat nga kaya. Masingi kastan gatan ke payapala. Then bel siya an ke scroll. Papyrus payapang Na felebel kalyang na yorola. Siyaksi nilang kamita kalmiyan makumritian. Na toplan yunik siya pa. Ngay ta fakya. Ngay ta fakya finbuangin. May dakkalim yun na siya. Na panangale yok shipe kawos ma kat papel ikesla na si kikaslala in fakek. Si claim ko si charge la Jeremiah pa as na sanan mit ma ito masiwas pa iya. Dahil sila lalo sintiye sham kun and of course kata sila lain deoro. Nara kimalutut siya may taga ke
Shen Riang. Ito ka siya na ke imperative kimit policy. Medyo ka siya gun mo imperative nga. Ito ka siya gun na siya ke me stakluk. Ito ka siya gun na siya ke yok siya yen mit policy. Nara, ito ka ke first na ke luwan ke Jeremiah it ko siya matram gun inte ka en fact la me yok siya lan mit policy ngayon. E pe yok siya yen mo ito. Nara, kaya kalimia ke Jeremiah saptay ko first na ke luwan fact la. Kasing ito ka na si Jeremiah sin lemgat. Tagimatan po din nom sin lemgat. Sulga kan kasing o. Kasing Fakeng long gaslan lemgat. Kos machuta na kewa. Kos siya ilya kimtan po din in alu na sil. Na kasing imperative yok si pesing Paano tako matawag introduce ki message na siya message ke Jeremiah Kasing ito ko si Jeremiah sin lemgat. Pangan fasimeta. Takimatan po din lom sin lemgat. Si stakluk. Tu kimatan po in lom sin lemgat. As sulgan kan kas ingewe. Fakeng Longas dan lemgat, kos mo chuta na kewa, kos ilya kimatan patingi inalu na sil. Pange en si ma yokshipe yen gaslan gadara, kaya ki nga taka sham kun baluti kaya. Ngaurik magan gasing nimit sa fashikin. Kalmian ba nimit shon mati, nimit pilesha, nimit nga chari gaslan gata. But Jeremiah elçigen akkalemi na sindalik na tinkat ni. Elki akkalemi sildalla. Dalinin na kolla oyelalusa. Ennanar eklege oyelalusa. Bakkalemi ki fastolu na kagor fakla. Oyngelim kat kalena. Katlan İsrail el fak. Kolla oyen mulloos. Makusara. Nga fallela ko sin matana en felchuos. Pangen change shima ende yaka. Na kat fin loang nagi fasyak tolungan na pangen in kenek pa is washima lo sin en vaskeo. Na fasyak ko nge akalemila pangen wrong solution chima lo sin na Na fasyak ko mo nimit la lal fungi kasma meta kia pe koslageo. Maasinga eta ka pe samram kunjak na ke marksingal dolu. Nimet la lal fungi kasma meta kia pe koslageo. Kaya pe ke luti lasha. Ngakale miela kasin palo. Kamain paliya ka never is about the desire of men. Mangan te enin ang taga ke kilan mo ita mataka ke akwagin kaniklan gata. Nataka na shish kadin matawak liela as right solution siya as wrong solution siya. Pa nga sikingan fay kaloye kisaptay ko siya makadeta ka siyam kun nga. Nara masimitan pa the right solution siya mga kuminaras kaya elo sine kalaw yan mo lalo sa. Milo sarate na fall na kit. Na Kareni. For fashion galim. Na Kareni ke makastan kata kalim ya. Na masito kohan pa. Oye si mga komintero pa. Fakki for sakos fak mo. Nimit lalfungi. Kas mameta kiape kusta keo. In the last days makatash kemising Nimit kum nan ka mo politics pasikya ke madash misenge masik katdiye mama ekle unrest misenge ke White House nge the politics bang prophecy mama
na simletari mo, marta ka pel si mayal uppe, uppe na shish. Na ngaita lang akong matalik, asurek malas ka de sumero. Our sets of chores and things ma kat inin na ka din sa yakfashi. Na kumvina na ngamda finen merke kipelloisi. Ngamda yina finansiya dal yang alimekos. Ngada ka si yaf ko al ngol. Na paano ngakin akilin eklelan belo. Nakiklelan belo. Kipel si mga takoape. Preston Carteril, Lionel Preston Reckon kita campaign. In 1980, Reckon il taka nakipit siya. Napa fast na ayaw nangini, pasunod Preston Trump musingi. Siya mga lutut kuna pa, ngamta liye, kasi toko siya, ngakalimi kayala, as toko siya singaul, ya pa karanganen, sakluk, singalalkos pa karanganen, ya, singal ya pa karanganen Israel, ke Northern Kingdom mo, na toko siya longaul, ke Southern Kingdom. Nakatata, shuf singal luo, na Southern Kingdom pa Benjamin, na Judah. Na shuf singal siya na kel Reuben, Simeon, Gad, Levi, Naphtali, Issachar, Zebulon, Joseph. Sisipit siya na kaya, macaram kayo. Narakay si toko siya nganta ko, si mga long si study ki toko siya ngayon kaya pa. Ngali personality lalos ki cool lalosan. Nangasya nga caption na ki, mat cool ma as mi siya ngayon. Napanangara, pangan si oya, parang ato ko kaya nga kalimila, kisafle, line in toko siya lanen, Northern Kingdom, Southern man siya ma-fash. Na safle yan toko siya, Southern Kingdom ba, talik na chosaya, pangarang akalimila, talik safle siya kal sadakaya, tipalya klatun tagispin, oye, ma elte fashke, idal tipalatun talusyal na somne, ulo na somne papalon. Pangan sipe toko siya, pangan sipe or makat na ka din study ke kasimit kolin. Narafastolu akos ke saptay ko siya 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 ke right solution, siya siya ke wrong solution. Na wrong solution siya pa kalimiyak mo me nimit lalal fun kasma meta kya pe ko slakean. Kadali pe ta ke shalla ke mark ta ko shamrum kun. Mark singal dolu. Na first the mekos na ke eat gosh. First the mekos fak mo kala o yan mo lowos. At tuwili ki makuluk makusara ingen. Arain fall as you was makusara na sinsiye. Nakikat fak mo arain fall as you was nakasing this fak mo peaches. Pangan arain fall as you was. Makusara na sinsiye. For fashion galem. Unsa flasako. Unsa ko lan ne shuising getsi mga sidel kune. Na first on course ke sentence commit ngan. Intulokan niya ki mesin tulokan niya ki ngan kat sumna ke kadin riti. Fakla tuilikin gyan katashik. Sis oppression. Tuilikin gyan katashik na sin matse mat makaimtel katin mas. Panganan siral tutang na kewa. Kapel na gawa tako na yineng yung nga pray kun kainin met eni na tolong may makat papel sap kun. Nga kumin defan met kun na selos. Met siya met makaimtel katin mas. Tuili ki ak musiyan met wangan meta in felsingi.
Passive suppression chenge. Nara mamay loshin tulokun niya inte aransin mo ita bang. Fact pe mo eloshin tui ke oye mail dal orela na ke alu na ke mashallah. Tui ki alu na shin katsaye. Reject idolatry. Na ke fasyakit koshka nelta mo eloshin mata inenan paframandake koshvin ekle ngay lay la koshin mata na infel singe senga sang na sin baba mata tomowos siya in maselos netok kaya ang ataka besamsam kinake Luke Chronicle it ko singalakos Luke Chronicles it ko singalakos nakingataka rekmakun fasingena ngakepe nga kumin nga tang lima kumra in the last 40 years. Finkom mata na nga ngayon ngulon ko simsingi. Dagi nga kapak ko siya nga kiliye mayen skemot ke masikyak nga en mer kisi na mga kumaskya nga sipela daltamtak sa po missionary nga na finfela na fon na. Na dal shoot pe Masaya Hospital nga ensis nga. Dal sa payama pe ngay sam ki ka ke Red Cross nga sa payama kanin pukan kya na sis. Musinge ale fosek. Na pasis nga fact akademia ka dinte tafong na nanga mo politics pa nga. Mga ma prophesy siya. Mga may sikyak. In the last days, pasis sa rakatin na katin shamsham ke buklal tenel. Kadinan shamsham ke Revelation. Kadinan din na Zechariah, Ezekiel. Di mamashamon yak nga caption ni pinne na gemeto saptalong lakos. Men ash element ke eschatology ashke. Na naging akademia kadinte tafong na ka politics pasikyak ni. Shamsham kunyak kata shamsham kunyak ni ke matan fel in line matan fel. Finin siyaw si tamlel line tamlel. Kanin mga sikyak. Fasya kalkos ke fakulosya nga akademia la liye kosfilia lalfong ilawos in kaskikiep mawangan sipe. Na kat misplace si trust si pangan. Kat misplace si trust la siya. Pafakla liye kosfilia lalfong ilawos in kaskikiep mawangan sipe. Kaslan mo ito. Keshipen pelpas kat fakla mga teorela kat so kasing efak jistla. Ke kaslum gum fapay. Katak pay kum kima kum fak. Na panang taka na si kum nga kumin kain leksyon ni loang na ke makaslan ka tatakain siya from gun na siya. Hypocrisy si pa kunayak-yak inelos nga. May hypocrisy. Aram lakasi. Munin mo siyong kes pang eh. Pacher mayal to kan from kun na ke ipsiak do na ke sendriang eh. Esam ke cher maya sapta itkos fosal gos na ke singal siye. Na fosal gos an kat misplace ye trust la siya. Paya yash ke trust in the Lord. In God we trust. Nara taka na siya ka dindila. Pasi sara pang singa taka katin taka shuk me toko shailan kada maswaswas lala. Mayen kepel si mga kumutaylik na nga kum de praile in som the kia trust na siya yurin kada katin tawak na saplak ni phone nata siya met. Ngara pe o yes yung met ni pa nga esmakle. Kat som na yurin kat met. Men pel si na chakak phone si nata siya na kat kape na hintawak na po siya kin pel siya fast na mit. Nakat misplace siya trust la siya. Na pa nga tawrela o yema. O nakatinta akfulat yung met ko. Masulala mo.
Pafas siya kalgus kan fakta. Liye ko was fudi alal fung ilos. Liye ko was fudi alal fung ilos in gaski kiep mawan jipe. Nake iya fakta ko was pushapas akmas kanaus wulangin merat ora falak kikiep ora kisena sin behel pangan sin and idolatry si macham from kunyak nake insang me mangan na sin inalun sin mashlaila. Behel is behel Elijah matifan the line matang foge behel ke kantes si reclamon Carmel ma der shukshukun ya long la losa. Jermai Elijah sang kofa shukshukun yen kalim na pekalan gata. Ea tifenat kan gashaw farek. Pange o yesima fin katel wikat shekain line kat. Ang akom dikia trust la koma. Yurin meta. Nara kita ka samram kunyak ki fasyak yang ita na kata patatang nage busapas akmas kanaus ulangin merat nakat kitang liya na ki masap langat ma isang na sil mosisya. Panga si pesir ang aki na distinction sila kung man kalim ki masap lan mosis nga. Makadisang sil mosis nga. Masap siya mit luo tolu akos ni mekos. Dawa kenik komesi na katsayak. Exodus longol fas tolu. Nikomesi na katsaya. Nikom ransin katay na maslala. Kakatay na manik siya lang efelatin. Kanye ko fifela. Nikom siya na pas na sielos. Pa fas siya siya nga mayan. Pa ora. Kat patatyang nagikano yan eh. Na kung finriti na ki nikom akmas, nikom kusyo, nikom busapas. Pataga ke layot lang eh. Pasi sarang eh. Foko kat papelito siya knala. Moses na sumna lang. Ay te sang na masap nga ki yot siya, da sang ki yot luo. Yot siya meta, siya nagalime ko siya mirror masamsam ganyak ki. Yot siya luo ngan. Nikko may sinakatsayak, nikko makmas. Akmas si dari, kung akmas siya ikowi, kung may misya bin kumalun sin sinakatsaya. Nikko marak masin katena masalayla. Mesyaklo, nikko makmas, nikkom kosro. Me kosro siya, asamsam kanal komer, dan kiel matpala osya. Lalaklal phone yel komer, akatil mo, payak yaksel komer. Skaliye makadasapkun. When payak singaan el illustrate la talik na din gada for laligikat. Nara nikom alunasin mo na maslayla pa nikom ko sosing Astari spouse silom akum tafan ngat na siya. Hindi kan siya ikluko. Ngati kan siya ikluko. Kometa, akfalati siya. Kumte, akfalati siya. You cannot serve two masters. Napangan kita mamatakay nakataya na siya shkeo. Nara, katsum na kipasingaw ng gisngal siya lila. Kaya na nakfakasi siyam kunyak nga. Nakatsum kipasingaw, fakla. Kuwasarama nga siya nga inge. Napangan deluded thinking siya nga. Mamakadid din na lang siya losara. Kusara mga siya nga inge tari kustak ka tayematak taka tuyematak in temple si fena efak wangan nga iya na siya. Pasi sara nga siyam kun nagimasi nga naki sin ka inequity. Manahilya si singkat pa makuluk. Makuluk el makuluk. Katikan wala makuluk siya. Nta siyan pa mo. Oh, mawusi. Narakat pinapatat yang nagimanga and siya kisipin sinful nature lan fella siya nga
para lorele nas plan of repentance, as aulia confession, as repentance. Pasikyak na sil David. Para David elin sipa si selle. Akademiak ke samlam al siya singalit kosh. Nara in siya masalsal lalare liek la. Elde kan fast na met kisbin makuduk masikyak in mo lalang. Omlie ngakom fin asma mangakom sikima ka daw kanla. It's gonna eat us up alive. Ak mo siya kat. Nakatin estaligigat para ke molin ngan si mapolel ram kun el kapsha na ke marasong si kasha si slaklu kumte kain me kumte kain kashash akumus matuas wikom kapsha yak na ke molin ngan si ngi kasha si la mga tan keti nara ngakom in fact I engan na sin mo dagat kofla men kat kong da ni kat walom na sunot lan makuluklasya maki diluted thinking kat diluted thinking nara pakalemiyak mo kusara mga sangay tari kusta ka tuye matak in temple 60 vena fact wengano ngaye na shish Mesing a fact mo siya fact na sin maten kusosi man na nakmanas na sima el kay sim tan siya lok lakis ben elders amoeta fact mo kanaus ta masa plan kata ilange convinsom ni metsi fil barek makuluk kara makuluk katilal serious na pagi makuluk na makuluk mga kumti lem talak ke it's gonna hit us alive yak mo siya yekat stuck look nara plan of salvation siya mana si kom met nakatorela na sin katin mo siya wusin wangan malang siya kat fast na met kepe na oya siya kinanak siya fakla yakusnan ka mo tembal siyanin wuk-wuklan met pusapas ala kalim masingan ngaliena makos aran na parang fakla God knows us intimately wangan sima kan wuk lagi mo la na sin kat papa na sin meta yes katfin oreksamat kate kosrael na sin meta Takatikan kieba God. There's no way. Kasla lakkale mi pena siya si John sapta si fasalgos mo. Katfin fact mo wangan makuluklas. Nakalme pa siya kikieb. Nara takana sikum ka din nan ka nage nga fact ka. Makuluk. Wangan Genek si makum kan ran kya ba katta ka lem to lek taltay kuluk na silke. First tungol sin ke lomol tolu si mata ko accept nga pasam kun na ke useless sacrifices. Katsung ke marita ka din ko naklame fakyan. Metlak kata kisyelo sa ko was farek fin longo. Kata full le in may mungo. Tasakta nga lemkat kalena katlan Israel fact ma mensis ko sin kang lakewa. El tena in chesi na ke may kisya lalo sa. Ay siya el fact pe mo tulukun ye on lo sa tulukun ye sa lo sin kaksin kata. Sakto. Mayen wangin la kalme ye. Komle katina di sin kun kikat na riti masap
Galun do dange in the ritual. Inaga din nema, inaga din nilung, inaga din ito na paike, na me kalme yeo. Na fact mo, the kia me kiselo man, bakit ang mamakatutut kuna, na kumsum, orelen maslum, masamsam kun masi nga yoke, Victoria ka wikmet tigiela, kata kopen ay nalu, ay kopen ay wengen usre, mana na sispa alu lasha. Skinan ka faksilak nga mga isda ki mga ICL fakpeng tulukon niya o nalulungusan. May kumdete na rakin siyos na bay. Useless sacrifices. Te kay na sin mastos met. Akatara mo tenamasi. In these last days, alena aklenyak. Matanfel lan matanfel, tamlil lan tamlil, show lan show, pangagatamawa ito ka sikyak na siya. Nara, Paul el fak mo, nga kumin si fena tako, ana may kisya matal si na yaron. Nga kumin te, one of the useless sacrifice. Nakatwin lo ang naki, fastong usin ng tolu, fastong usin ng akalimidari la fakla, fuliya may mungo, fakla, metla katakiselo usa kos forek fin longo. Practice si malos mdara. Hindi kiye makiselo los fin longo. Ekata fuliya may mungo. Napafakla tasak ta ngalem kat kala na katlan Israel fak ma men siskosin tari kangla na kewa mangan. Utala mama kom tala usinak inche wo yeye. First thing luo singa fak long luo fakla ke ngata usta met mata lo sigi veli chap. Kalikia ni chapa. Wangen masap nga sang na selos ke may kisya fur. Fakatelara. Wangen masap nga sang na selos ke may kisya fur. Kakikate na kainin may kisya. May isapkin na selos pa elos mga sapkin na selos pa elosin ako siya nga fakatla lo siya lo siya metlak nga fakin na selosin molfal na kimasaplak ta man kay wafawo na selos pange ki text na kimalutut na kiwik ngayon naragat finloang nakita na mamakatil sapkin na selos pa akosten tiya may kisya wangen pel si palfak mo wangen masap nga sang na selos ke may kisya for burning offering si pa etam mo kengan kakikatepe na kainin may kisya natakan siya na fuka telara nara malutot siya nga ke wik siya nga na si kom nga kumin walk in obedience to God's command nga kumin for fascias in akosten na sin God ke masap ke na. Pangakapa siya kung pinalo ke Wednesday Friday Ascendry kumunges liye la devotional readings ke len mang kasi len nga kome interweave kya na ke mananaksin na Ascendry nga mananaksin Ascendry fak mo ekala o yellow nara ke fascias inakosten na sinkat ke malsapken mayen so far ke kadis ke malututa they were trusting the wrong thing ay pa na nage
walila Jeremiah. Makatlutut kun ke me wiksitari nge. Ma elosana intalikia lalal fung ilalosa ke kaisima mawangan mola dalte likie lalal fung ilalosa sin kat moje fan nange. Mama elos likie lalal fung ilalosa ke masakawil ma temporary. Kat findia da no kasi church ka kasimtan fel dulokyak edel patatlen community. Nga kalam yun ke as church sit korfin en Asia Minor siya kumgandi ke Revelation sapta luotolo. Church Ephesus, Church Thyatira, Church Pergamum, Church Sardis, Church Smyrna, Church Philadelphia, Church Laodicea. Church sit kors by Asia Minor ngan. Ilala nalo na kewa kumgandi ke church sit kors nga naging akalam yela kung fin lang silutut ke profiling courage in sham ke matkol mas palaykla makan aklin yak mo during iconic moment del gasla study ke matkol nge para kumekan connect oyela chosa yela to sa wosi ko eskaya mantela pasil dal mafaskin geniklan gat atram ke matkol bange na kung ngetlabenan ka na ke matkol yes misenge eloso kalos ta ke gastan gat yung gaben karangan katin mas matsya na finena kailos siya shiksin malik nara efinash individual churches ka mega churches ma tulokyak etele ripen finne na gemet ale sas la gelutia powerful preacher etele te last forever kat kapen nga tang lina ke kainin ma makatli nga tang lina ke magnificent splendor lao iripe mangan mama rek lagi pun mo ito arak sensyasi matako pa nga ko mera fakya nga ko min kain tulokin ye akfalati yan mama katpangon mo earthly ka temporary masigan ka na si kumangumnan ka na para tako ki kas si mga akademiya nga ko me fash inakostin lako mo fakya ki makatil sapkin ke nga samsam kanal Jeremiah week na phone siya katakata ng supon samsam lala na ke may sensin kekin ke looming destruction may dako narakita ko pala ke kayan kan samsam kun mga nimit ko sin try luck pel si mo tas king pel na ilyasi skinan ka nag-shutdown ng government no Skinget mali na ke masikyak nge katapel kas kasaksinen merke na pay. Masingat makate ukun si. Si mama orek na finen merke malala na tenan si na kaya pa. Akmas singa lupe. Uniya talik ma unborn ma anin siyan ka sidina nge. In fact manik kumakmas. Na pasapas katlong ikay si scandal ganin mo masamsam kunyak nge katlipe na kinkenik masikyak fin na gerakilan Twin Tower in New York 911 nge ngatalila siya Preston in Bell si may Ririan New York ya masenge katamugul nge somin orekle inatin matayan katamtayan nge somin rekle natin mukul Mano si makatil lang eh. Dahil so min mutility yaki. Kung nga kat papel par ki mange. Nara ki kasla ta kay nakes mo kin yagat kadin kain loang na ki maltin sisi na kenge.
Man manayok pa isikyak nga. Parang a fact that the politician nga pa fail. Prophecy masamsam kanya nga pa unfold yung matakom nga. Kadin lo ang akuya na ke. Oye masikyak nga nga ako may fotodo yang nasin katliki na meta. May nefo, may kate pala. Kate fæle na ke oye sima. E pelsa. Only the fittest will survive. Skinget na live in a short quick shit. Kun la saro mo. Wangan la rek mo. Knockdown satellite ma communication nga askeo. Katem ta fresh for ka. Kasi ulasha. In lom siya. Munguna siya ta kauyeme finekudukle. Fin saro mo kun la kan mange. Pasi saro nga fakla prophecy nga. Den na heklan ge masanam kudyak ni charmaya. Kaskasaklan gat kanina din sin gun. Alena upele. Narakum ko, kingasam gun na kemet call nga. Ngat talila siya call. En Merke, Preston ke pensi may riri. En New York. Ngat tali mo ulala. El fact mo el dena rekurso na sin. Talik matayan sisiksima. Tasumanya kya. Na ingi na samnam kem tau kikekla. Pasle oyema katorik samat kifela singene Buffalo ko in ngaliskatinge. Nara malutut nga ko in kashakat. Kitcherma yang alagos fasingalit ko ng alagos rakla. Katera man kayo wa magat fak. Ma katera. Katera kisya na sinkat matayan lash. Kasalan ka sao. Ekat fa o kwela mo kisya wine na sil. O nakikat o epe mitmata lash. Toko sa lash mitkol lash. Tara in city lan Juda. En genik Jerusalem. Pakanten munguna sin Belsiya. Wo yes. Ewan maubenasis. Tasakta. Tukun nakatilawrek kisya na sin kasalan kasao. Etile okukwain kisya na sil. Na wangan le malas. Emitlas misye. Mayun esel. Mama Chermayel sin ginasak na fash. Narapang singe pa. The Lord wants a relationship based on our willing obedience. Tia may kisya. El ki kingakum da ka alu na sila. Alu la siya inma. Takakin siya pa ay. Sincere heart. The outward devotion siya nama katma katakalu na siya. Chermayel finne mi siya ke century longol me or somla. Message sila nga siya na wone mo siya nga. Napanangara ka din long bang lalo. Pasel. Eto puke. Auliak. E akosten. Maluto chinga ta ka na siyesh. Papa na tatafla na ki. Maxingal tolu ma maluto da ta ka kaya. Now kisipen pela. Kade ekasek. Bata ko yakfas labiyengo. Men ngasangam ta patle. Inchuk ko wosi may somberik man. Nara kade ta kali na ki. Siyakla metsies el fak ki. End time. Que safla yan fela singe. Na el fakla, li ko siyang da katena mo etin tiya kaya pa ko sila. Nakat findi fak si mata ko nga eh. Nakat kan kapsa na ke Chermaya itkos. Ke Chermaya itkos kat flok yak ni ke fos alko singe eh. Siye pa fos alko singe ke Chermaya sapta itkos. Fakla, Ekalla, sista ko, liye ko was fuli alal fung lo was in kaski giap ma wangan sipe.
Nara tel ta patang ni kain oya masangaya. The enzyme at the in terms from Kunyak the main idea she Mac single dolu sing a first sin again single dolua. Elder in terms from Kun Kashi Jivana Dialo Shang. Meta in the Kiapalosle. First sin the Kialgo Ranetagata. In Akalamila, deception is coming. Oyen Kiapala Meta. It's looming. Nara kadin sin ganinte. Kolyak lekat na kikain. Oya katashik mangan. Kadinetala, ke fashion ke singal dolusingan ipsiak do netagala. Persecution panake makeo kakeo nge. It is expected. La sikya. Tasak ta kumtia sang alena wele na ke la me sikyakan. Ngako menina inito ke factual leng fear not. Fear not. Nara ke kata mama taka lemel sham kun nge. Katkan kapsan nge machar maya sham kun kisap tait kos nge. Mayan missing a Christian and non-Christian are alike. Got fascinated by kainin issue ma taka na yamatash ki pelchinge. Nara ngako mindila mama sikyak ngera anen taka inaktan in fungye ko at ta pangay sisipera mga alang si taka nagikastan ka ata. Ta en si mga ako minsinsingi taka nagikastan ka ata. Kadinte sway kalais lama siyang kung negat miss na pa yamin kaslan ka ata. El na shuwas na pay ki pelchi mak taka na yorsha. Ki katel relak siya fellow. Ashmit taka sham kun na ki saflalan fellow. Anay italin ito na pay. Mga kum konsyaman kaya bagat konsyaman signs palfaka akel makatindi palfaka wars and rumors of war mange. Nara ke taka na siya kadingandi pala ke siya address issues related to the end times palsaman na ke all of it discourse lala ke el deliver fige Mount Olives mantangay tidiyan Jerusalem. Narito ka samram kun ke metulongolakos pangan me si mama lemel ka samram kun. Nara kadeta wala maluto da sakta ata ka na matawak na ikas maluto chinge kadeta wala ke konfindi na ke maklongolakos chinge sakto na ke maluto da ke mak singal dolu fasin ke singal dolu tarakta ke nga samram ke chisel address issues related to end times ke masibang all of it discourse singe nara katfinsum ne ke metolongolakos fasin ke longon megos katkando kakilin na mel samram kun el samram kun may ungaye may kayo na pape na shaman ya ke mark singal dolu fastolu na ke singal dolu siya aspeke longol siya fasit kos ke singal ya nara fakla ke siya sil mata final olive para nga mo olivet discourse matamalo to de los taka na yoralin dukme siyak sil fak mana siya la me ka la meinge sikyak nge piaklin yung takalom saflayan fela Siel da buka fakla selos lieko wosyang takosin tiyak ya payakle sin katay namay. Nara katwin lo ang liye na ke meto sapta itkoshe. Nakachudba ngay tang liye na ke mak singal tolu singa tamasinga takachudba konye yakle. Lieko siyang takosin tiyak ya payakle sin katay namay. Mwet pas siya matako fak mo elos kas inek fak
nga pa Misaya. Elo si kiepe la met pespes. O si long po siya mayon yan apkaraan. Pengke mayon yan los salame. Tajakta nikos fosknya. Mainge na sikyak. Tajakta tie painge saftayen fela. Matan fele fa tuyak lain matan fel. Toko siya fa lain sisin siye. Fa shella lape kushushin na kaywa. Mainge na kaywa na palongal. Se metlan si matan siya akulan isus. Na meta ma shukoshi. Esko siyang inakkew kikawos niki enwa kikawos. Mete na kay wafa sangay kawos ki shipak. Met pusapas efa falek lalal fungi lalos. Ki pelsen. Elosya takyakan naksisin siye. Kwasi sisin siye. Na met pala kikia pespes efa sikyak. Kiepala met pespes. Kishbin makuluko, yokyok ginen na kaywa, ara lang silan meta shikshigeni. Tasak takatay na matya mateng nige safla, fa mol, peng winge, kitoko sayo, falutiyak fin fela na fon, in melo na sin met na kaywa, na fela safla. Na naki lendi tuwa payata kata samsam kunyak naki Mark sapta singal tolu fos singal akos fani niki longolit ko shenge. Eta ka samsam kunyak masanga yaklalap. Na pangal melutu chimaya taka lituwa. Nara ngaki na kalemi naki katama katashi shikke matisa letresi. Ke end times. Tangan yung ship points ma eni na nanyo kum ka dinala na loyang na kenge. Ke fosya singe ke sapta singal dolu si ke malutun singe. Anay nash sensinsi ma el academy pal fakla. Ko hindi ko siyang si fena tamete fakia pe ko si. Eta kaken ko siyang na sinmet na nananga. Elosefa single ko siniwen lol ngo. Ko siya tu yematan met lame at toko siya kisibak. Ta ko sin ka in fakak peng wo na selos. Ke mark singal tolu fastong tolu siya ma nga siya mga na fakla. Li ko siyang nga fakot maingin na siwos met digi pel esikyaka. Mark singal tolu fastong tolu fakla. Kosli ko siyang etapanta kostieta ke pel esikyaka. Nara pang singa taka elosin din traila. Kosin bangay. Pray with supplication. Pastoy ng lumiwas ke maxingal dulu fakla. Ke maingay kosin naro na nataran. Maynuyen kostieta la pie pel si lemlan loma efaloko. Sapke ka kakin fulwan fong kakitafan lutu kakilutu den ke fata taket. Fastong ulit ko ke mark singal dolu fakla mga fact na si wosa nga fact na sin met na kewa taran esonon. In chulpen akon ye fact singa no one but God knows when the end will come. Wangan sieta. Fact na makat kain matawak liakal mange. Pagatakal imiyak la. Akal nga kapsiyak na ke ngal ke simten pete makolan issues del bangon birth pains. Faksi nga fakla tarak ta wangan simete ta ke lense ka ke ause. Tiele puvenin ka sao ka wen. Papa mo kay na ito. Kusti ko siyang
etapan tagus tieto ke pel si esikyak efa oena ke si met esom ki felsel efilia met kalen saplal in karingen malal el sangorek makunen ka si el fakpe na sin metlieng motonay narule na taran ke mainge ko sinarule na taran moin gostieta la piepel silem lan lomo evoloko sapke ka ken fulwan fong ka kitafan tu ka kiltu tan ke fata take los fin sat taka te woilan kunde ko siak ta ko mutul mga fak na si wosa nga fak na sin met takewa taran esanel nara kikate tala ea shaflash e sikyak suddenly napafakla elfin sataka tia woilan kunde ko siak ta ko mutul ako mintie in Trilak. We must remain constantly faithful in our service to our Master. Malakom ingan mata fafashin akustin na singat ke malsap ke na pele na kewa. Ke mainge ko sinaro na taran, main ko stieta la pie pel silim nan lom o et floko. Sapke ka akin fulwan fong at kitafon lent tu kagildutan kifat atakar. It will not be easy, but it will be worth it all when we see Jesus. Nara nga ko mininagadin rapture ready ngin. Ifen singe pa nga kumdasano. Pasi sara efawangan tuwi keshaman yasik ke 7 Thessalonica akos. Fasingal dolun ke singal algos. Event singe ke pelsi church e utak yaknen kashawa na keshaman ke Revelation sapta akos. Nama 4 sekenten. Pangagata mamakate sumfloko in kanta ko. Silpen na tanang siya kisipin. Masimatakan samsam kenge. Elmana tuwas sige may ungaye. E may kayok. Makan sikyak. Kamay sikyak ka. Napaya nga rana kaya kalimilo kaya. Katakain kain. Silpe. Tafula malututa. Katash ke nitsingal siya na ke algos ke pelsinge. Nara katakain samsam kun na ke matawak front loadi mananako fale na ke senria bange. Upele la tuwastele ka dintane sette na katawak ilas mange na suang tumpraman ke senria. Woki kat matawak ke mande fale na ke sette ain mas senrita na katita tari la mashamanyak nga ke infulwan wika. Mayin kate ak falyela due diligence slash ke kasi devotional reading paka na kewa ka din dila me kapasla in mamakatara ke ko siya online ministry el biblically based in masi makat kain som na kema mafakki pa pala tinanaklas na pa na ngalang si kaksikin kat ke mo las kewa kikat kanda ka na kilusya siya nga nga nakilin ko was matakal giya pa siya kadakilin anki porta nga doggy room damdelane to open a shum kulamalap kaksin gat ke mulas kewa long last na euros kewa tamtal yulinda bender tilves to open a shum kaksin gat ngakalemi pe game tamdal Betsy O.C. Thompson and machi matakay met nge God bless kulo tamdal kenye ekos mas ke background on naknas kasha ya click, share, and like. Katagani pasila gospel na in the future. Takna surek magun chat board ngayon kasho. Madutu da kalemi pe. Mama gospel ka na kan kadin katagani ke fashion mit. Pangan
metma käsikatindikia pasevoske chatboxa kat kaksin kat kemalutut matakam kilen misingea anaking akalimia kat kaiskatana okuku nene inikina kat shuang na ke me fulban wiga kade connect ala kalim ke la me malutut ngata shamsham kuna ara kate ala wala ke beljimat fale nito na ke Freddy set the Shenria kaksigin kat ke malututa kate falen kalia ba If you get young and boring, if you get young and boring, if you get young and boring, if you get young and boring,
kaksin gat ke gat kanda ka nagalusa singe ngaklo orala ba kisin kulo lak na siwas na kewa mataga wikat ke tutut pa balash kil tu singe ya au itkos nitlam ngalon go singe na nitagarslala naki algos naki ulalashila ka Malashi ke ngan ka inta ke awan kos naki algos kil tu tange na ikong ga derek mogen fan naki tuasian malutut ngefin kata inan daga akfasiak na paanang ngatakan lamang ako yung andirin mo katkan na nakmalututo in mo ma-phone si baka tiskiwik na phone si nga din kain te isna tafo ke kateta na pa kyapo na MMC maski malututo mayan kastan ka check kain polok na yorod pusya nara manifestation ge kastan gata esik yak fin ka do PDN katakosten fashkin malfaka. Sikinan ko nagi tuksinaras fin mas. Alfakla elusia tay ko singa na sikom. Ka finni nagi finances lasha. Ka oya si masikyakin siya lasha kadin kan sang na sin proyeke. Lalal fung ilalikia tarik ko singa nga ko minorek makun. Nga na kumbate rek makun. Elma ngalikia perclit singa Eurowash. Kadin som, breaking with a command in the name of Jesus. Maslan met kanin fast kalos. Pange makaslan ka tatako akay kat kaya. Kaslan kat fakla kashaw fele mo wangan le kasla le ane tuk mapat. Na bayan ng nga lang sik urik magin kasing nimit sa fashik kin kaslan kat. Top nagkakasinsiyak na kewala ko mo, kastan kat pa tako awiye ka akfon yelak pa yela. At kulo ke mulutut wo, mataga ni proy fakat fasidik. At kaksin kat, papadamasin ka siya. Kulo malap ke mulutut makat skill tu singi. Esik ka na siya ka din som, pakanek mulutut ape, inta ka ki kanon wik singi, inka insang kashikat, siya ulas matli di matlala. Kat kulo malap na siyumkat papa ke plan of salvation lom. Panang mitigat fasiligat sidba na taka insa kayak mitlash mamda in manasla ke pelsinge. Ke peli na sure. Ka fin na nage inin na lalos ke uno. Ka kaino yafa kya man kasha los. Kat pray pa katalik na dash mamda in kapur. Kat papa yirum mo ke fan na kat kan fond la. Elela na shish ka din kain takane ke Holy of Holy, kadinde matanal kin kalkal in lom sium ete fokle. Kat siyak sium. Kumin kasha kat kemanas na kayo wallash. Kat akfon ye katle. Ki ene na kayo makat ene na in sin kan kasha kat. Kat kulo ke wenda tum Jesus Christ yata ka. Miset kung nandolo el molyak. Inakalim ye kola. Katangla fela singe kemakulukla. Katangla kelyak. Keinem katakalan basnamet, taklo malap na siyum. Amen. Taklo malap ya pange session lashkil tu singiya. Ngayon figo wasle at fasid pe. Malikiye akalembian tagalash tu ka finne oye ka kalitu inan ke Facebook ka. Fin kumso na subscribe na ke Koshai Online Ministry nakna akalembi ka Koshai Seattle Community Connection in Wigat Janke. Kafin na ke YouTube blog anash ke Triskel Jack. Kaksin gat ke mulash ke wa klamalap.